disturbed, it is the MPP government that is in power. NDC is coming. When we come, we will make sure there's peace in Bawku and surrounding areas. Unfortunately, any time the peace of Ghana will be disturbed, it is the MPP government that is in power. NDC is coming. When we come, we will make sure there's peace in Bawku and surrounding areas. Nhyira 104.5 and then I'm a person me de share asie we na me person me de share asie Bawku empanyifo bu baby say ukoto say aboa bi eti wunia so a yenka say sori ne so ye ka say sori yen so ebe bia wasechire se ukoto se aboa no me koye wo bia manchire akokwa nka se sorry free ne so krama bia wi akokwa ye pamo no se de be ya owi a o mawi ye nyina nti ye se sorry free yen so yen ka se sorry free ne so ena mpanyifo se bu baby se ukoto se obi abogye se ehia na wasensunsu asi wodie so efri se wonso abogye se no afusa ebetimi ahye my voice we 5 times CCA sa voice we emra na yewra John Dramani Mahama na oye candidate na sabre no Bawku na sase yiniti biem ana omude ye politics NDC for the ye politics Emma yewra John Mahama no ye candidate no instead say no beka say Bawku asem no enye NDC ni MPP asem no yewra John Mahama e de ye politics e ka sa asem we. Unfortunately, any time the peace of Ghana will be disturbed, it is the MPP government that is in power. NDC is coming. When we come, we will make sure there's peace in Bawku and surrounding areas. Unfortunately, any time the peace of Ghana will be disturbed, it is the MPP government that is in power. NDC is coming. When we come, we will make sure there's peace in Bawku. President Sabreno, President John Dramani, ex-president that time, candidate. Or say time biya Bawku basa bebano, ne MPP abai. Na NDC abai do mo ba, omo be solve. Ye ko August mu, the 8th month, Bawku enjoy NDC abai enetiso. Enti na mi bu sa abeno. Okoto se aboa no. Oti wunia so a oti sorry yen so na nye sorry ne so okoto se wunia body se ehia na wonso asensu asi wudie so ebisa wudie ne betimi ahye efri se ye de kosasi any man procedure ne ye politics na ye de ye politics no ene ma kosasi for to my NDC more because omo de politics because omo to ma NDC more if we say womo se Bawumia ye mamprusi ni enti ye mamprusi and I can tell you say Dr. Bawumia na onim anything about this mamprusi kinship ne de na ekoso no I can tell you on authority and so ye chan kontompo de share Dr. Bawumia say one na hye ntokwa na chi ema NDC for the politics in 70 bi wo hwa ye kan ne aka no troka I am telling you the reasons edruha na Dr. Bawumia oni hompo Dr. Bawumia ewo campaign ase ena
ɔhene bi wo mo for so ya de ne call baby any kwan so mo de ne call and so NDC for the year campaign etia Dr. Bawumia said Dr. Bawumia and a shesa de na say Dr. Bawumia I can tell you obi obeka cho say Dr. Bawumia no ni mu bi me say oboa na eyam tron kontompo eno mu twatwe eto Dr. Bawumia so he wasn't aware man prusin nyoma nyina no nya aware and so ye cash and crofo trim ye frɛ bibi manufacturing of consent papa bia oye philosopher ye journalist Walter Lippmann wono mesua communication theory no omunim papa na ye frɛ no Walter Lippmann no he talks about manufacturing of consent ade bi wo hɔ a enye no kre ba ebetimi ahohoro na manaye no kre na atoni petrim na manipa gia tum me say Dr. Bawumia mamprusi kusasi ntokwa no na onim ho hwe but some politics inti NDC for led by Yera John Dramani Mahama so ye president no or the year politics Emma kusasi for G2 and intina sa obehwa kusasi for dodo na nto ama MPP ene krampo MPP within no MPP for na kra e de bo Dr. Bawumia the triso so ye man prusini na kosasi for mpe asem enti na baby onya 0 because NDC for cash and crofo trim eme G2 mu say eye Dr. Bawumia na ekoso sa ntokwa no Dr. Bawumia ni ho Ghana for anto ama no ye was 7th month ntokwa ne da so wo so MPP abai wo so anaboko ntokwa ne ko yate NDC abai na aba boko ntokwa na ye west Nhyira FM Yera Mahama, me pewasem, but sadly we also be part of first as a president. Sasem na uka one can ye. Ne ni kwansa ukasa because you are an experienced person. But then because of politics inti, yemfe bibianya politics. Me one of the advanced course amaye, ewo journalism, eye media for peace building. What is conflict? What causes conflict? Types of conflict, how conflict can become violent. Sadia no ya dia I even teach students about diplomacy when it comes to conflict. Enti minsema ubetimi aka na den tokwa aba. I understand the phases of conflict. Conflicts no ye better say ye wonchichemu be enum ye obako e friend pre-conflict and say obi koka bibi na enye papa. Say yanka ho hwe say obi didi obi atem na nipa ni didi nipa na atem no obi anka ho hwe a eduru ba bia the next stage will be what we call confrontation ni say oka bi no meka bi a kyerɛw eti say the akwatia de ebe we say boot for boot a confrontation say meka wasem na meka bibi tiaw na ye ntimi anka nkyerem se minyai na metoko so a ebeduru ba bi nipa na waka no ono so oba responde na eduru sa confrontation no na ye ntimi manage sa bre na another phase a echo eye bibi efe no crisis ne say sa bre no na mente me ho ase we bo masum me so me bo nasum we didi matem me so be didi na tem we keka me so me keka bi kire no afi obia de abufo sa no na afi we tam bibia no opese ode boninia eno na aduru a ama boko crisis na ba no why because at the time na was here kase yenyai enye NDC ni MPP asem kosasi mamprusi ye Ghana fo enti wenya amanyosem ye nyina ye nyai no NDC fo ankasa ye Jantuah Mahama ankasa nemom ode ye politics eme ye tiase se na akufo do ni Dr. Bawumia ne hye sa boko wo na se because MPP now NDC was so 7 months nie still entokwa no enyenjaya ye the military ena ensure curfew no me say okoto se aboa no ejina obi so ehwi obi a ye kasa sorry free and so then you sorry free me so Nhyira FM mama bibia your politics President John Mahama respectfully asem na wo ka ye no they said the obi apewa asem ti ade bi wo ho a ye nka cho but jo ka ye no dangerous. It was dangerous when our causes our problem we and I'm glad that you are the president I will fix it. But imagine say sabre no na wo ka say enya NDC ni MPP asem na mo me Ghana asem na boko ka Ghana ho mo me enya ntokwa no na ye nua won say eno na won say o ka sa asem no
yesterday as a president unianum gonja for besra wo no o kan say yenye nipa baako nti yenya ntokwa no niema peace the chance saa bre no nanka wo kan ne saa ogidi se nkebedru ha saa mre na wo petumi ne de o ma yehu se eye MPP for na samre na nka akogya na aka se kusasi mamprusi yenyina nipa baako enti momiema asumdie kwan te se de no akasa te se president na ke bedru ha because right now ne de wa mana hu ne se kusasi for ne fili se yetoma NDC nte wo se NDC for gitum se ye bibi mamprusi for na yesusu se omunso ye MPP because Bawumia no omunso betwi omu ho it makes it very difficult. Nhyira fan. It makes it very difficult. Intimaka pre-conflict. Pre-conflict, you know, the amount of kwaba. Meka tira akukwa se akukwa unim nyansa. Debi akukwa wejimi akukwa oyakasia akukwa mebo. Yenka nkyerɛ me se minyai. Afi time akukwa nso beka se me ose me yakwasia nso yakwasia. Wejimi a nso yejimi. Obo me amebo no. Afi na abo nse na mpanyifo obam. Se ye na ye nyina ye bufu a afei ye betin tambibi eboyen. That is a crisis. Te say Bawku a true crisis mre no. Et say Russia and Ukraine. Et say Israel and Hamas. Crisis you draw any formula. And nti no mo den tokwa na free wa ba Kumase no because say any formula. Enti wan hwe ya afei ye maniko school a emu ba be ye mu kosase ni mamprusifoɔ. Wo wa school na ye afei ma me na case ni trim se so ko school a no ye kusase ni ohu mamprusi ni a ohu ni so ye enemy enti Bawku na sem no na ba ha because university ye wo mamprusi ni kusase ye meya ye ko school yi ye wo mamprusi ni kusase se yan kan chom se mo mu nkoko ntokwa no mu ye anuanom sa awofo na kan chom na awofo no nso ka bibi hye omu trima ebekwa na afei ode akosuku mu afei na ye problem. Afi wo be se teacher ni bi ekusasi ni na mamprusi ni ye student a asemasi teacher ni bi ye mamprusi ni na kusa hwe asem na ye ka no ebia wonte conflict ase ebia wonte war ase ebia wo hu the way antokasi tie wo te ebia ha wo hwe ni movie wo hwe ni film keke wo hwe no TV so enti e ka wonte ase eba se ya emma ne mema eni hu amane se eba se ya Emma mema nketwa enkwada nketwa mmofra ene hu amane na politician na omu hyase no wo madwane me see issue we kayewura John Mahama e kan ne te se de na no kan ne kama yi se kusase ne mamprusifoɔ nyintum ne nyina yɛmfa sundie ebua ne yɛnkambom se Ghana ene wankɔka saa asɛm wei se anytime MPP is in power Bawku problem wo hɔ a anka yɛ nnu ha. Say yam fetiri yesi anka no kura maka cho say ade bia emwa Ghana no me support it. I don't care whether you like John Mahama or you don't like John Mahama. Ghana ni echichire enye wo party enye NDC ni echichire ye echichire Ghana me say yewra John Mahama amfa nye politics a anka Bawku de no enru ha anka ba wu say mamprusi kusasio ka manyofo mienu betimi akwa imagine say yewra Bawumia ene na John Mahama aka bom se omu kwa kosolve sa problem ya anka ntimi solve sa enru ni afanya politics ene ka say Dr. Bawumia dimachi na ye nyina ye nkombom na ma kusase ne mamprusi hu se ye anuanom a anka beduru ha ense kan ye na NDC for mani jei because kusase fo to amamo ese kusase fo no so ani age se ye tomama mo be yes anyoma we hwe ye antimi anka amfekire a ye be ye dani. We know the problem but we are not talking about it. The problem started when ye John Mahama or the year politics surrounding areas. Unfortunately, any time the peace of Ghana will be disturbed, it is the MPP government that is in power. NDC is coming. When we come, we will make sure there's peace in Bawku. MPP wo hono yante sasoase abo bi tu. MPP wo no na ye Bawku ana na yete so mu kon mu ntokwa. But the NDC time ene yetimi di ntokwa na ababeduru aswase ama etuo akasa. Let's be real. Let's talk.
Yewra John Mahama wa nyade president wa nyade sa kasa wa nyade. You shouldn't have said that. Na ni kwaso kasa because you are more experienced. You are more experienced. And when it comes to tribal war, it is dangerous. And until I mean who amanyoni bia or the politics, tribal politics are na mentiasie. NDC for timihwe na enkrofo bi etimi adidi asantefo nyina tem because eye NDC ni ntino mamioma no. Nsem bebre wo ha ye ntimi nkan NDC for mutimi tena se na nipa baako watena se no adidi asantefo nyina tem odia no adia manhia no adi ahemfo no adi mpanyfo wadi obi atem na NDC for bom nsem ema nipa no mamiama no because ade no e benefit wo then you drew her and you be a bay. Me debia make say one no mu bear me pano, one no mu bear me pano. Do not cry for one na sebi ya bua wo mu pano. Say o calculate me ya santini o make o calculate ya o mo ya santifo mu bear me me bua mu pano o mu drew 30%. Say ye student too, say ye hwan you, say me si omo mu ben me no. Asantifo ewom a me ye asantini enduru 30%. Me wo srimfo, me wo nzimafo, me wo fantefo, me wo angunafo, me wo hwanfo because me hu say me Ghana ni. I don't care. And that is why every time I project Ghana beyond politics. And into the MPP ya de bi na nya metimi aka because emwa Ghana. And into the NDC for ye bibia metimi aka because emwa Ghana. Me say so far as say ye begia tumu say ye de sa nyoma ne ya amanyosem ne ye nyan no ebeto aso. Mo de ntrotwa eto Dr. Bawumia so. E ka kire ne say oye mampru so ne de ntokwa na ba. Obi a onim Dr. Bawumia nim say ompe ntokwa. Ompe Dr. Bawumia se me wo ho. But obi onim Dr. Bawumia nim say papa no on pentokwa. Papa no obre ne ho ase. Onye basabasa etie no enkofo kra fili so yemre. One of the reasons why MPP for no kra person omutoma e bia Kenya Japan na say omu say Kenya po o she Dr. Bawumia o mre. That is who because we kratini. It's Dr. Bawumia typically onye obi obeye kekekekekeke. Enti na eyame ya Ayami say innocent person near Jantuah because of politics. Near me atum say kusasi for name penance muntia because mudi yamanyosem Emma mo MPP for afina meba muso mo MPP for you mo ye kasa asem na munim say entrono because mu bi mpe Dr. Bawumia asem no mujitum Emma say nkofo you sue against him but munyina munim say Dr. Bawumia was not part of this intokwa. But MPP for because of mumu interesting ti muji tu mo manko for egusu abepem ne MPP for ni bi kura so edentini gum emi ehu say Dr. Bawumia ye ban presi nti ene anto abama no ba ye nkase sorry ye nso because e Ghana asem won say ba ye nyina ye sika ne de ehwe yo omomu ho no NDC MPP won so bi ada wa ye kusasi ni wa ye mamprusi ni awoboko once ye so obi ana eba ye yanyimo eba mu yanka nto se metoma NDC nti menda ye bibia ye careful because antokwa we I'm telling you ebro yewra John Mahama ne Dr. Bawumia so obi a wonim boko ntokwa no enye nne ntokwa bi wo ho a edin se obetimi atwa no ososo no no make sure say there's peace. They say soldiers for eba be jai wo mabusia for ho na o matna ho ase say wo kwasewase a police for ni soldiers omo naye twa adwuma wo mu ye wasewase soldiers nyame nhira mo police for nyame nhira mo mesa bo regional minister abaso any mpanyufo am make sure say so far asewase aye tamed sabi kamutu mu ba bia mu didi o but say akwakoba ne sa
amanyɔfo nyai saa amanyɔsɛm na yɛde tribe so ɛyɛ no ɛmoa yɛnyina yɛ Ghanafoɔ. So we a Christian and now you're Jidinia. One of the things that I know as a Christian is that there's neither Jew nor Greek nor Gentile. We are one body in Christ. Me ye Christian ni me jitum say ye nyiyimu obia ye nipa baako. Nyankopon nyansem no o ye ne se de be ya wo enye aduane bia na obetimi produce enti yeti hei ena no pese me di koko a koko no enye asantefo na ye kokoi eye nuanum free stream na beboa ye wo gobe no enya santefo nanim gobe ye nuanum anwunafo no omo ye ade wo gobe eno ne ebedie ye won nzema ade ye won fante dokno ye won kran dokno sa nyoma ni nyina no wudi bi enti sa wudi bi a what is your problem wudi na diane ba wo wi ana peso yiyimu munyai politics na mo ye no munyai na emoa mo ene ekoye ma me say sadie ne moa Ghana. I don't care about your politics. So you can defend one tiasie. You can defend one tiasie. You don't even understand what is going on. You better Ghana. You better Ghana ma Ghana yi. Ghana nyen this in MPP dia. Enough. Nhyira 104.5 FM. Kofi. Yeah, Nana. Asem wohwe the Kusasi, the Mamprisi and Bawku de Ekoko Kosuya Nana quite unfortunate say yet to me akoye ni ma escalate ya bedru ha. Nana wohwe since 83 where the Kusasis actually were granted the Bawku skin no. Na Mamprisi for no so join say they are the legitimate people. I mean the colonial era na omo edidi mu omo nana omo teswa eno akwa menteme ho ase we petumi ade abedru ba bia yedri nana I least expected because that comment eba during the campaign His Excellency John Dramani Mahama kokansa ase in fact na I knew say ehon sembeba later and it's coming up today because we're a politician much experience and he realized sa akonwa semono even in the year 2001 first one escalation by yensensem bebre ye nyina na ewo kromu ha ema forces military ho omdo moko ye nyina na ekowi ase na nipa ewu wo munya asem ketwa and some of these issues no say wo comment wo ho I believe say we a leader obey very careful because afani nyina no ekunwi nobody wins nipa wo mu be wu nyina no obi ani nkunim because before abedi wo so na o say me ekun wo nyina and na quite an unfortunate statement ya ebaye na edru campaign and another be am politicians omonya very careful campaign messages aya na omugina platforms so they should be guided because Sabri the ball is in your court but ayedene and we are using the same probably similar approach na yede eko mu yede police for ko yede military for eko similar approach just that we are now actually enforcing it so much as a peace enforcement not much of peacekeeping and yehu say ye be use maximum force ne force ahodo be brede awurawura mu ani nyina nso ye drastic which is going to cause loss of lives because they say no the way you be shoot work and this first na security man ni be do nkomo say we can for so masumdie ni mra dabi say no a force and Ghana forces the statement aba ti wo abeye hwe no agro be di otutu aye betutu upeja tuo kura na wonya ntu why adwen say upeja tuo na ya akode enko ade they will use the maximum force on you it all these things then ye bedru ha say is because yadani bibia politics wo kromu ha and sorry adani politics aware kura adani politics bibia adani politics wo kromu ha ye kwa na ase ye ba and this is unfortunate. I believe say ye transi ye bu nkompa hwe ye chi a ye be ka ye hu say politics e di enya bebre asoman and we need to rethink that the development of this country is the most paramount thing
in fact the peace of Ghana ehia pa amanya wodo omo huru fa so because of entokwa omini asundwe e start by bikitu bi o na didiko sa na yete on say Ashanti region na kan ho asemi and these things are happening here ye wo bi no so omo ye kosase for man prisifo bi tinkran ebisu kofodua no ne ade other regions a omo akohye zongo ho ne ade eti escalate na hade ahyasia it will take over the whole country omo tisi kwan ma ho na betumi stop you because omo no etuo enha omo wonsuro eja enha no pia enha no obeda no handle wadi aduro kese bibie no enha no enti no but I believe say ye ku ani ma yakwa homa ne so na kodin komo na entimi mwa na entimi enye